Ki te whakataetae tēnehi Māori, waru te kaumārima o te motu e tū ana ki Kirikiriroa. I reira ngā wāhine pito mata i te rā nei e whakakite pukenga hau tipua mai ana, mei kore noa e tūpono ka whai atu tētahi o rātou i ngā tapuai o Ruia Morrison ki te taumata o te tēnehi, ara ki Wimbledon. Haere mai rā e ngā kanohi kaumātu. Haere mai rā arahina mai rā ngā pūkeikura o te motu. Ngā pūkeikura tēnehi o te motu. Ko whakawhaiti mai rā ki runga i te riu o Waikato. E ai ki ngā kōrero ko te tēnehi hea kinakina mō ngā kingi. E tika ana nā kingi tūheitia te karanga mo te whakataetae tēnehi Māori, waru te kaumārima. Ko te tehe o ngā taonga i roto i te ingoa o Pei te Hurunui, me ngā tūpuna i te wai a rata. Ko te tehi no roto i te ingoa o Te Arikinui, te Atairangi Kāhu. Ko te tehe o ngā taonga ko tapaina ki te ingoa o Kingi Tūheitia, anō te rā nei ka whakahonoretia ngā tino rūruhi o tēnei tākaro nei, a Ruia Morrison, rāo ko Anne Tapsell. Well, you know, today we go back in time, and when we see Ruia Morrison and Anne Malcolm, Anne Tapsell, and they represent New Zealand Māori women against Australian women in Rotorua in the 50s, and of course Ruia's achievements are beyond anybody's achieved in women's tennis, especially in New Zealand, still today. Ko kataraina hunia te toa tēnehi wahine Māori, ko hoki mai ki Aotearoa ki te pakanga moto o na taitara. Kei ahi te reiria āia e whakangungu ana ki roto i te kura angitu o Pat Cash. Probably the amount of training and all the people, the different cultures and stuff. It's good to hit up with different types of people and the standard's pretty good. Scott Johnson and Campbell break. Ki hai ngā ueue o tautahi i aukati te kōtiro Matson, te hara mai ki te whakaatu i tōna pukenga. The earthquakes have damaged all the courts, so just things like trainings have been hard to come by and not as many tournaments. Hei te toru te kau o Tihima ka mutu te whakataetai nei ki Kirikiriroa. Pōtaka maipi, te karere.